Promocija prve samostalne zbirke pesama Grge Olaha pod nazivom Zadremale osmice bila je prava prilika da malo bolje upoznamo ovog zanimljivog mladog autora. Mnogi ga poznaju i u gradu i ovde u kulturnom centru, a i u Beogradu. Njegova knjiga Zadremale osmice predstavljaju neku ruku i sam život koji je beskonačan i ima beskonačno mogućnosti u njemu i uvek možemo nešto da uradimo bolje, lepše, da mislimo bolje o sutra i da istražujemo u stvari ovaj beskonačni univerzum koji je tu je nama dat. Rođen je u Budimpešti 1983. godine u mađarskoj porodici, koja se par godina kasnije selio u Čobanac, malo selo nedaleko od Budimpešte, u kome su većinsko stanovništvo činili ljudi iz bivših jugoslovenskih republika. Tako da sam se ja u stvari družio sa Srbima, Bosancima, Hrvatima već od svoje 10. godine i da kažem osjećao sam se Jugoslovenom, pa sam onda ipak otišao u tom nekom pravcu nazovi srpstva, Srbina i nakon završetka Srpske gimnazije u Budimpešti sam počeo da studiram u Beogradu, studirao sam i svetsku književnost i hotelijerstvo. Kad zaborav počinje da pamti, kad koraci postanu meki, jednostavno meki, i kad ptice pevaju jutro, i kad ja zamišljam pticu usnulu, lepšu od sve ove zore, i kad spokoj nebo prekrije, i kad tišina zaurla, i kad osjetim težinu zemlje. Ova zbirka je sada moja prva samostalna zbirka i tih zadnjih 10 godina su nastale mnoge pesme. Počeo sam i više malo i na mađarskom da pišem od kako sam se vratio iz Beograda. Ovaj mladi autor ima još puno toga da da i srpskim i mađarskim ljubiteljima poezije, jer kako kaže, on je tu između svih njih i sa svima njima zajedno.